Neza rero nkuko bisanzwe iyi ni Afrimason TV muri kumwe nanjye Ruganzu Cyambaranama umuhungu w'Imana murumuna wa Yesu umuvugizi w'intumwa n'abahanuzi. Uyu mukobwa mureba rero ni umuhimakazi. Murabizi ko abahimakazi n'abakonyine bavindimwe bakomoka kuri Mucwezi kandi murabizi ko Mucwezi ava mu gihugu cyo muri Ethiopia ni murabizi. Akaba ari hono abanyiginya nabo bakomotse nanjye murabizi ko ndi umugande uvanze n'umunyarwanda simunzi si. Uyu munsi rero uyu mukobwa arashaka kwerekana umukobwa kazi w'umuhima wasinze amata ukuntu abaho. Uyu muhimakazi rero murabizi mu Mutara amazi yarabuze no muri Nkore amazi yabaye makeya. Uyu mukobwa rero w'umuhimakazi yageze hanga kumugezi nago nibuka izina ryawo kubera ko murabizi mazi igihe kinini cyane muri Canada ariko bunageze hanga mureba. Nimumbaze ngwitwa nguki. Uyu muhimakazi muramubona mani aya na amata. Abakobwa rero mutuye mu mujyi wa Kigali, mutuye Kabari, mutuye Masaka, mutuye Kampala, nabo twasize muri Canada. Nguyu rero uyu ni umuhimakazi wacu bamwitande muhimakazi witwande nitwa Jiri. Aha, uyu muhimakazi yitwa Jiri. Murabona ni umukobwa mwiza ariko se ufite mugabo? No yandi umukobwa. Yana umukobwa na mugabo agira. Aha.